For dagwe vokona bi mat moaje. Ijang ye mo de be mat ba vak borok chire tu kube si chama bi gong tek. Ajam ko hodoyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he ninves. Working for dagwe yina zarap me dara Chris Bature. Metan show ma wada Paul Tiangda wada rawon dago da fengo ho ya gesi hi yunu wada sino na rei ya te yemo wada tisi fengo ho ya ho sinahot yene wa ko ha gebot ini turuk wada feng ya yunu wada roda dina radmo nende na se sherak wada feng ya rawon homo ejiza yesu huemu mat sewot amen wada sikyo basa ha mod yi yunu yijugo bograng go nusu tino hi kuru beba visis ko yilango hi mesango Volango hikuru de he shatat. Ngomot asikyo basawot. Dagwi a hapye yemo mwa. Aye imewe dagwi dare. De masi dagwi mo. De anusuna ho. Yiji sisam. Isivuel misra. Hovagbi dagwi bihag de tuname wet. Ho yong atomo. Pie chak. Yi sikwik ke rezina. Pie chak. De yesi lagwi. Ke ije. Ke eji gwerep. Inen velwet hugaba akat bolye na ho re aye fongolwet yaga me dagwi dare dagwi mo misimo na ho te yemo na mezong gyang tuk shabat yaga hasetu de dagwi atik he zet hovok ni polo ni timin na hora fo mo mwa tuk hitama asi tuk pongo asi hi dagwi dare dagwi mo nong damo na nengmo ni re ano ni polomo ni gwehen isi vel de dagwi dare dagwi mo asi nongo humoro marwet hurani jwang wet hushigi wet hunong nu ha bos ira marwag wet humarayis ira pie lo marwag wet humarayis ira hwame wet ke samme raso ke hwamo ke rondong me ke madung me ke kaye pie de yasimia sede bi mad mwa ba wok taksal bwara na fo durum kuba di ni di beje tanga sikyang di samrugus ira raku yena vou na binyi kuba gwe sek vok ibama batumal yik yana yang mozi hana wot wuda roda wogo kasidi dagwi a hana wot igongomo wudi vok binyip yaka wuda sang we wuda fende basa hamo dara wok he kuda sinon dagwi ne rei yaka hame hase ha hiniken hase ha hivibis hot hase ha hinarat wuda sibe tin ha homongande hayi iseda te wuda si ikonde wuda se romaret iseda te velje moi hasiji yere yom homo de la seji heret a jam doli titok woko sere mwat ase non nirei de dalza dagwi ku pienano ya te dagwi behro mo ba hat non vre ye ba non vre sal ejin yemen ba non vre sal ejin lomen ba non de jwang sal ejin yemen pienano ya te de dagwi sere pichak ya se ne hotok tigye do hora dagwet pienga ya te dagwimu sir kwa simwa da huhara be mat bossa se numo belembasi numo kuba wo bi dagwet pienga no ya te dagwi induyelmu woda te ye era te pie back pie ye ka big bada se no ye gapwet ya no we woda se di pie se kite de tiditu ejivelberum ka sere pandemic wo mngana vewen ka sere covid-19 wo mngana wayan se wat wodi jivelberum woda siji yom woda siji mara woda siji tabak woda siji pvies yenda dagwi zong de to paro yiji ko se de be yibe non dagwi ye debela dagwi be madbesimwe be madbesimi pie yende ba kan kakasa be marhabebe de be marbe harave dagwe yongan dembera he dagwe yongan dembera ye fum dagwe yongan de na vebe tebe madvanda be woso hal de be dopse mok be sera won ya velberom ku yenbere nuyel ejin investment ku yenbere nuyel ejin jwang ku yenbere nuyel ejin rayol ku yenbere nuyel ejin fugude be men ku yenbere nuyel ejin chunamen yen pietak ya dam henwe ku be vezon ku be gabe madiam ku be say be vote ya be madebe kasa hen pede be yen be tokra ku be mat hak yin ki hidu wusa yin wala won wode di seinzo wode teraka Vida yerechak de CJJ man de ya sada se de ra quidwet kubi pomo had baroji quit ise quit ye remfongol quit ye non gap mo vo pichak do be pienga no ye de ye se ho nuyel ejiyemo ka ye jen wode ven wode sibe silba sikyo wusa be marwa ba sikyo lovgel ba sikyo wusa kudi bu won mod ba sikyo e kon so pievies
be goskolo de vampie basi ki owusal be basi ki o de wo dak kachon basi ki owusal ko be hak basi ki sin voamen jenga ne de be gwesere jenga wuzi basi da hen ko bi kratik be kyon tigingwe na tame imun tur kwesela se na tawo se jende be wo le dagwe fon ko yi kratik be kyon gwe na tame wo te teraka ingoman dagwe dunga wo ijigu burang go nusu tino he kuru de he Shantat, lao hin tungun, de lao hin timin. Ayi, anongod bi duvemano, yaka woda si jenin sa. Anongod bi duvemano, yaka do bin tel bi mat fwame, would bin tel bi mat venda. Akasa ho do tel bi me. Would bin tel bi priest me, with a big bede yakat yak me. Sede, mat du yelvel. Hi Nigeria aho yila ho de ho vedo tel same hu yi eya ke hiwe mo no de mat agent abi yo yamba ken lang kasame henangan hase simumo tianga no de simumo hase ke do ho kasa lang chuna ya se gomre gui hi shetana ke ho kasa hi dagui ya vo ma romba sibila ho ra shetana ke ho ra dagui ko dagui si la ho de ho ve de rane sa dagui si la ho de ho ve de tepie jini dagui si simi de ho hotel gwinin de ye de ne radme asusu de ejimo do ho ra tomo me de bi di base me eji salmo de bi di na radme eji salmo de bi di se gome eji salmo ko wora vene wora secure do ba ma era tele du dagui ire de se ve de pie mngan de se die yesite evil ba je moi de velberom c'est de wode do ni ye mot de se medagui de era somo hot teng de ende hame hayi wora de di pie ye de sekhe eji velberom Hey, wode dopse wunsa won de wosahal vogo kon dagui ko henangan ase tosoka bogwet tosoka bog hase segen ngon sega bu gongmot se de woda ta yong be tomod eji lowet do de sime be modwet do de non be damod ne rewet do de non be ngomod ne rewet ko de sang lawri woda tok dagui yo woda non damod de mod ne re ko be ha basi dusa be damen basi dusa be ngomen be basi ra fugu de be damen de be ngomen ba basi nons be makuk men ne rewet ba ju be maku ba tok pichakwet ba ju be maku basi zongre ko dagui san la ko ten rata ta vele be de ho mara yis rata pwe marhawet ko de vomo wala se wun sang nu de be madje de virgin law de shigi de virgin law de hasa ni be mat de virgin law de mobos be mat ya ga romangande pichak ya se temo de be mat wala la so ya ga no wala vele mat ko we de be mat ya ga chuna wala kyol be mot ya ga chuna ni gwana ti se ya ga chuna ni sana ti se ya ga chuna be mat hak baba ti tok be vat mat be se be men ejika big wet ya ba jo be dama ejika big ba se be ton ba top pitch wet be vezon jen kasa ye ve ku po be se zon de diam ya be se de diam ba be no ne re ro ku ko de hasi work be de ho tik be se de diam wet vel homo de na rat he hasi mot ya ga no wo de tok ne gon ne de wo ra ne do de kasa be mad vende be se be saro de be wo de bo ra wet from dagui ase me pia lat be mad be dal de simi be mad boss de mad be mo ya ba vok diam ko be ken mo saro ku bi wo se gwam je ya ba jam de be mad vende be tok dagui de be ten be mad nu yelwet yaka zonko be woko ba be tiko do horan veswet ku tikidam ha ho modende era be mad vende be se be ves yembe di woko ne rat ni tok ve yenwet ya se ya ne ves ne ngano ni lock pichakwet ne ves ne we de vil ne ves ne we de lo ne ves ne we de mat ku se wala tuman era tet ni jere ni dagui wala tuman era tet saro we dagui wala tuman la tet ne rat ni dagui wala tuman era tet gong chik we dagui ko da ro de di ne radme wala ro de di vela ro de sekhe ko da hasi wok me yong salmo ko da hasi sal chik de nuyel de sal chik ko da hasi wok me da vorne sa de yesuet e yuno yeli jine sa da dagui masikora won zamba won hi mesen masikora ya vomo de mbatok yesuet vomo de ba yel jine sa de dagui yi de kweme yesuet kuma sisim nem ya ongan ko kisi duk dagui zon ba hanong yesu yemo ba ha wonta numo do yi yesu simot semoet ba ha yi ede yemo iyo da sini jeremoet ba hotokse ni kenwet se ho wonta numo ku de yemo ho se sako ku yesu akuya badenmo ku dagwe sina he ya do bin seniken ku horo da seniken ya gano rawon tarame masiji ijika big mwar haka sidianga letet gwal ho madi wonta numo simba ku tok rawon heningan iji yemo ku dagwe asikyo yichika ho rawon ho mwan tarame yi dagwe dare mafeng de hate yedeme mafeng de hanon kwemo yesu kristi ta ku ya banen ho Masai saro yeso akuya banen ho Masai saro kwashina he yijirku yeso Masai saro ko kuya kabe
Yesu veji ye hon. Do hotel dare hon. Do hotel mwat say hon. Yesu halame banen hon. Yaga mara ho banen. Halame mwa pie viese ne mara e jije. Kusmede ni mimo. Veko sali jiye hon. Do resi gwame jiye hon. Jakza hon e jugu bograng mo. Shila mede ka big jeremo. Dembi temo mo. Mafenga Yesu. Ya mase saka kwa wogwon hon. Mase saka kwa si jiye hon. Mase saka kwa shila me de ka big jeremo. Jakza hon e jugu bograng ni ken. Mafeng. Mase saka kwa ra pie ma de malolo ho. Ya mara won e jizamo. Amen. Se kwa ra won homo. Mesindo ho tok. Dagwi ati kwebede yeji yemo. Dagwi ase tangaho. Kuwa ato umwe yunu. Kwa ase topas ihi kabik. Mesindo ho jama. Kwantende bibasa ha dagwi isaro. Ku teo memba homo. Ku re fwole homo. Ku se kwa se dugusa kwaka. Ku hayene dugusalo. Kwa se sako. Ku masikyo ra won yaga nelo. Masikyo ra won yade dagwe vewo de sele. Se kwa se wokme. Masisimi de hote vo yegamo. Legemo. Ya de dagwi adida tok. Wo se sako de pienda. Masiraye. Wala won. Dagwi dere. Le hamore yi. Wa jama mwande tuman. Ijipok. Dara won. Ya de hobing. Vili vel Israel. Yine vesmen. Yijire ku. Ku habire mwat. You know what the sifeng. Ya was in all be mat. When be tumal yaga wood. Masi tumal. Ya be mat mo. Mava mo de basi wok me. Kumasira won. Ijizahwe mu Yesu Christi. Dagwi, walk nem wisis, ka we mwada si walk me, walk nem wisis, ka hello, de has walk me, ku halawud benen mot. Vil hot, yine ves wure fugu. Vil hot ya hwe yi, ka ye pie, de lolo huye, ijiza hwe mu haroda rawud. Vil hot iji yom benen, kuso den mi Yesu Christi. Teodor bin teod halan lu yelmo, kutiga dado hu yeli jin lomot, do hu resigwam. Dagwi, walk nem wisis be matmo. Ma vili hen, ijiza Yesu Christi. Yiji ka helium mavili hen jiza Yesu. Maragos wuri fugu de fome kuma paren yiji lomen e jiza Yesu. Ma ye viri bitom le guimo debra chumo dero de pievies de sitejen lonne. Kutik de huemo ye Yesu. Daremo womoda hayi ye wada se gwamne tiang. Dare se gwame jini yemen. Dare se gwame jini lomen. Tuyden radmo e jini lomen. Dun ayen te yemo. Dun ayen somomo. Tere pie sakahe dembe binondre. Uda feng yada se sako wa wawon mot. Yada rahe ichiza Yesu matseot. Amen. Mafena yin de jengde na wok. De wok le haramo. Dagwi ate wot nerat. Dagwi ate ne lomen nerat. Dagwi ate vel berom nerat. Dagwi ate vel plateau nerat. Dagwi ate Nigeria. De vambe pomo jay mwa nerat me ichiza Yesu. Mafeng dagwe atite utebe man ijiza Yesu. Amen. Dagwila ila bikwande min yenve. Uranong sago yina sesele denerat neha dagwi. Yina zarap me dara Chris Bature. Yinete wonta hin kundung Highland FM Jos. Kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro. Yini tok yila narangwomo yara sele ke won vid shatat vid read winning nas winning tumun shatat timin vid dagwi ate ine nerat memwa.